nono sanjate sari kaham. Sari kaham. Oke, kaitona belake hambai tini hai jora kaham tisa manam bagai. Tei normal bahambai normal joran bisuna join klai nasin teman bagai hanya hai tisa kaitona belake hambai tei normal bahambai. Panda cenglan sekang elbag ni tangsa petang ni poriwoi suriman bisinte tini panda cengana amsu leglak tam kosin jora ba usuk bangthaya jora kisan bisingona seng try kali ni. Ang porinai johon ni sar ni 2324 Orion Amotui sal Phaidi rogo abo tabuk no sopai tongkha. Afro soi surinai rok afano fola bai kowi bai khe masurinai. Abo tui surinai rok no afanayo sobijo sawo kai torle fola se. Abo bai no bono surinai rok fola bai kowi bai khe masuritai. Ambai amsungno kwthar perma kai tor hamna klaitun. Amen. Tabuk ang ani suriman bisinti klai tisa haina haitin pan cengai diwana. Ngai ang surinai. Mal burung ni sini kubi kethang sini mai gana apa kaitor tini ni os hadik sana jarana ya mari wafa ni bafa kaitor lacang sabta ono sing suriman lomnan bisinti klai no tini ojara kaham no suno rika apa kaitor tebo hai ke no suno sang salabo no hai ke panda sing soyati klai jeta online video call bisin jingje conference klai tungmoni hai sing te ojara kaham rida apa kaitor jeta ni kokthai ni dagi tino sing samung no klai mana ni sereng mana ni suno bagi buddhi gyan sing sabai rida apa kaitor te soitan sutru amsamorok abrokno kebma kritik hai suno selai ke tini hai pandawo tin loge tongpai jida apa kaitor te besang samungo sing te boni ni kokthai na sereng mana te aji mana te hai ke suno nang gyan te asibel kubulung khala jida apa kaitor te pandawo tini lo pandawo sing ni hambari nang wa fakaitor tini pantaw nang pulan simi paithak jora sing maisin logi tongdira fakaitor itam surni fakaitor saya suge surmar tong kena kajari matana sebu graduation mung solution apa tab phading ke sing tur sin pana sing Tanglaiyano bisi jor sing naklak tam ke sini tini ni pada pol ni bising te sing elban kawro kelanai kang tisa hanya hai diri ni program ni jerta siru nang tisno sapirana tini ni Bible for kha tini Mr. Khani prayer request tonai Phaidi tabok tini ni Bible for no jora nai Mr. Khani ni elbak nonong tini ni pon na bagai no jora jago hambai puilano kaplai kai dono hambai te elama pona jora rena bagai hambai ang porinai mathai duini egni simi kokborok sejak tongo salka baini phainai rok Herod bugra Wngwi tongfuru Judaya hani Bethlehem tawono Jisu asayo bo asai kheno salka baini mak nei mak tham athukiri nai lekhanai rok Jerusalemo phaiye hai hini sung phaikha Judaya rokni bugra wngna hinui asainai cherai boro wngkha elema pore mistenti kaidor sangha hamare kaitung. Amen. belake hambai Mr. Khani no sin besakango elban kokthai poriman bagai tabok ke tini brother pono jora na tini speaker no tini bising tiklai tini ni elban kokthai sing lainai ang sini brother sibono koinai bini suri bising tiklai tini ni sini brother polno এটা sini speaker no jora inan bagai Hambai. Haringgan suan. Suani mai gana apa kaito. No sari pani jora bele hamai masara apa. Mana apa. Nung sunat tu sabung sal koloma. Kalau mau jaga ini company Phaidi. Kalau mau apa di pun yang kita sudah nung sunat kita boleh. Hai. Seperti ini online bisa lebih kalian mau jora kah man kah apa kaito. Bagaimana bele hambai apa. Penting tahu brother Paul. Inte wo kaham ini kau kena kena apa kaito. Mungkin sini pun jangan fikir kaito menjadi apa kaito. Sini tangtung juga no, sengok kok kayak no,
Nangui thangi mana be apa kaito nang la sen kerengui tong dei tam surane apa suri thani saya sa to na ka ni na sa pura jis mai san Belagi hambai chini brother guno simonna ngai tabok chini speaker chini brother phone no jorar nai Hari kaham, Joto no. hari ka Raman mabagi itu no beleke hambai, ini ni sarik ni sal kesang ni jora. Especially puila no hambai mariwo, norok Joto youths, Chini bisingo tongnai, te ketal Wngwi bo, kebo manjangai tongkang ke. Puila no hambai. First, mari ke, jeng o group no hai ang tisa remind klai pina nayo. Jeng o group, jeng oro Joto lama koroi lama usta koi jini jibono jini langmo lama koroi jeng kaitoni pasingo usta bisi lama manmani kaisa group hinano tamni kai jorabo ni lama ma osumsaro lama koroi tongbayu kaitono especially hambai jini Joto youth they jini bisingo tongnai tong ya Joto youth Joto jini youth abo kono tongnai tong ya mikre especially hambai mario o sense o lama o setam ni kai jeng Joto no o sungsaro ang te remind khaimang gobono jeng lama kwrwngjak jeng lama kwrwngjak mane kai jeng jini asol yarang ni hoite jeng jojak a yarang ni hoite jeng jojak ni bagai jeng Joto no jini Joto janjani lama o we are chasing after one another mane one after the other jeng kaisa te kaisa ni lama o bak jini jeng epiklai tonglai jini haipano asol lama hingke kuno ya jeng lama o onek derao onek oro asol lama manma hingke o kristoni bisingte aboni bagino na hope mani a positive change mani jengno a lama o notisa tuipe aboni bagai tini oro Joto youths manjangnai jeng obono kaitoni pasingo hambai mariwo hingke a lama tui simisi jeng a hope tamni hingke jeng o sungsaro Joto kaisa lama kwrwngjak jeng tongo a lama kwrwngjak jeng tebo lama kornani lama phayo aboni bagai kaitono beleke hambai jengno o opportunity rimani bagai beleke kopal kaham si hini mano tangai hingkai tini jeng obo hai lama korona tongmani hoite ba lama kwrwngjak hoite tesa jeng lama manmani kristoni bisingtei obo Joto kaisa kaitoni calling hosi no jeng thik moto meaning hini jeng define khainaya jeng define khainayo based on swngjakni definition by jeng define khayo swngjakni one sumung by khai chini life no jeng define khayo but actually sana thaka hingke chini life swngjakni standard by define khajaknai ya life ya je kaitor jengno swnambai tagoi riwi hoka chini purpose tamongnani nangkai based on the scripture jeng a Christian nungtun non Christian nungtun jeng a tamnani a elambak no base khai jeng chini lak mano songjai mai ya kai chini youth life chini generation chini bosong belai komorjak bosong nai as a result norok nugui mano practically wo swngjar ba swngjarni youth bo direction o thangui dong o present ni generation biang direction o jeng himlai dong eba kha a direction o thangui jeng busuk chini generation o jeng kwrak khai jeng songjak narok mano aboni bagai a anchor which is found only in Christ a kristoni bisingo simisi a anchor ba jingjol mani jeng manai mano a anchor chini bisingo kwrwi hingka hingke whatever jeng jesa kuno jeng struggle simi khayana jeng kolom tui simisi jeng ngolayana it's like jeng chasing after the wind jeng nokbarni phasingo jeng reflect tongma hai jeng nokbarno jesa kuno reflect di a nokbarno jeng rombai narak manya because abo nokbar aboni bagi jeng rombai manya hingke chini life bo obo hai nongnai abo kaisa nokbarno tui jeng reflect tongma hai jeng as a result a nokbarno tui jeng reflect tongkha hingke tam manai ba kono kwrwi zero
At the end, we face depression. At the end, we face anxiety, stress. Erpore जों tamnuk chini life ni kuno meaning geri engthango. Engkai afro engkai जों lama korai thango. Afro जों step nahajak ting thango. Sengzani lama tebo jaya saka jaya. Tebo hamian silai tebo hamiangai. Sa जों Joto family ni hoite wansugi phaika engkai ko kebo ni parents bongni chere rong no hamian naya. Joto no kaham nayo. Haipono जों sengzaro slowly जों tori phayo logoi phayo engkai जों sengzaro explore phayo aste aste ya prisewai phayo. Apro hongkai जों onek chini bisingo environment chini bisingo habai thango. Apro जों tam sanai apro जों aste aste phwrwngjak mani hoite जों aste aste lama kaslewi thango. Aboni bagai जों lama kasle mungni hoite engkai abo kaituni kokthai simise te kaituni kristoni lama te simise जों mani. Aboni bagai youth for positive once again ang tisa mutu khaina nayo abono जों jotono jani langma tongo जों langmao जों jotono langmani bagino जों kafrai tongbayo जों kafranani bo nango haibono जों kafrai tongmani jorao जों biango जों kafra abono जों manani जों tamono teachini goal naharmo khapro जोंनो abo nosto khlai hamia khlai naida saimano जों abo जोंनो hamia khlai ka hami bagino but onek somoyo जोंनो hamiani phasingono tlango tangai hika sengzaro kono jagao easy mani manja ngai जोंनो the foundation mani abo जोंनो kono dino rizaja foundation is abo anchor abo ka Kristo abo Lord Jesus Christ ni siman abo ni bagino tinini oroni youths जों jotono broken lamao because nang hamjak mani kogo as a youth nang hamjak mani kogo nang thangai saimano जों kaisa tangai hamjak na rengya जों kaisa hamjak bo hongkai tangai soi hamjak mong जों mani manya tangai ingna sungsaro tangai always tini जों real hamjak mong ma जों manmaya because asol hamjak mong kaitor baisi hamjak mong binaran hoje sipayo जों kaitor bai hamjak mongni arni hoje जों gurui ingai thaga hangkai जों bahai kaisa जों hamjak lai manai bahai kaisa जों lama kahamno जों phunok lai manai asol yarang jini bisingo gurui hingke asol anchor ba jingjol jini bisingo gurui hingke aboni bagino sensor it's always brokenness baijak ni bisingo nono tlangai thanai nono lama kororinai lama kororimung nina brokenness ni hoite fix ngai mano only through Christ Kristoni bisingti te bini kokthai te bini phwrwngjak mani bisingti जों aro yagrom lai kangkai जों jagao kaitoro जों goronglai mani bisingti simise generation bo songjai mano whatever condition जों tongphano broken nungphono sini lama jayao जों lama haniao जों koroi जों klaijak ungmani lamao phano haibono जों abono teisa build up khlai mano teisa bridge senamai mano baijak bridge no abo kristoni bisingti जों join जों botobui mano jinis aboni bagai जों jini loss onek somoyo जों hopeless ngai thango hopeless nungphano there is a hope in God there is a hope in Christ there is a hope for you and me for everyone ani jotoni bisingo hope mani tongo abo only through this only kaitoni elamba bisingti simse hope aboni bagai tini oro youth जों gobangma जों kafralai tongo जों lama rutuglayo kaisa lama hangkai chini survival ni bagai ngai mano physical ni bagai yes जों kaisa sungzaro bahai kai जों bansi thanani survive khainani living khai thanani जों lama rutugu but at the same time जों wansungna nango chini phola chini langma chini soul bo condition no because physical by soul our borok always borok connected body spirit and soul mani three borok sob somoy borok connected ga connected no जों kaisa no simi जों focus khaite kaisa no जों focus kring kai mane abo kaisa जों yarang gurui hai life in chini
Aboni bagai let us put God kaitono जों hari puilao first priority to nilayano as a youth जों youth life जों अनेक face Wngwi mano अनेक Wngbo अनेक experience bo phainai अनेक bungnai but kaitoni bisingti khai जोंनो lama to jakha hangkai abono kopalka जों kaitoni bisingti lama manliya hangkai abo kaisa kopal hamyang mani klai thanai aboni bagai kaisa kok tongo health is good जों sorry Chini saklangma kaham tongmani abo belai kaham koksi te kaisa kok bangkai health is wealth ni जों porilai ma hai abo kaisa sompod si hingke te kaisa जों oro saimana nango Chini sorry Chini saklangma kaham tongma abo belai kaham kok phiaba जों oboni slai pono nini sorry hamya pono ongkha nang sickness pono ongkha ta but as sickness if it brings you to Christ through sickness nini sorry sayani bisingte nono Kristo tubuka kai there is much better abo temo ka kaboni bagai Kristo जों ganangna ni Kristo जों phainani sorry hamyani bisingti kai pono nini langma lama korojangmani bisingti kai pono Kristo kai abono joto misalai lama ka okay abo barate kun lama kare aboni bagai no youth for positive change let us hope for that change our foundation Chini bisingo elambangni bisingti simisi bojagi man te kono lama kare sengjaro जों joto rokomno जों lama ono जों thanai but abo Kristoni bisingti line nya hangke then there is no hope for us hope mane abo broken not lang thanai abonon lama pororinai mane nang angwan sugi manu strapsani bagai abo kaham tabo abo tongtogoi tongmano abo an bagai kaham no himano piaba kaisa jora phayana apro ngagai nang belai kheni ni bisingo bitterness feel khaina ngai apro kaisa phainai yes kaijor angmano nango tamni hingai nang anung no asol anchor ani langmao asol jingjol ngai tongnai bangkhundri phaipro lama nokbar khotor phaipro ani langmao nung no ani anchor nung no ani jingjol aboni bagai जों hari Chini jingjol Kristo Lord Jesus Christ te bini kokhai kok kubui जों bisas khayano let us hope te जों trust khayne kaitoro bini kok thayo te जों basalayano as a youth जों boskangni lamao tebo जों as an example ngai basa thani जों kebo perfect yang te kaisa abono barbar kokso जों kebo perfect ni phaya Chini bisingo jotto we are full of sin Chini bisingo sungsok yet God called us Chini dukho kosto ono Wngwi aprogo जों Chini chehara जों saimano जों mogjak obo haike no Chini life ni bo kaisa life ni chehara ba langmani chehara bo obo haike nugjak nai kaitoni mokolo tei sungsaro bo जों obo haike belai ke fei nai nga aboni bagai as a follower of Christ जों jodi Christian ba kaitoni sobrai Jisu Kristoni follower no Wngwi tongmani yagulobo Chini asol nahar mungka obono Hebrew 16:9 verse no mujo khlai thiri riwo remind khayo jeta sobrai Jisu Kristoni khatungma kaitoni ko the very truth akubui mani jono mujo khlai riwo because there are two types of truth dui rokom duita truth ngai mano kaisa sungsani truth sungsani kubui sungsani standard ni kubui abo जोंनो लामा kororiwo जोंनो abo deceive khayo bandiwo mane it looks like abo kaisa elambakti sama ngai Kristoni besarok ba kaitoni besarok ba kai borok punmera haike ngai tangai ngai sungjar belai kai jayani phajing tebo thangai dong direction जों jagao जों lama korok hangke jora tongsani जों khasiri hangkai जों khonani bagui Chini khona thinango tebo responsibility tongo जों खरकजा जों अबहाय दंला Chini tebo responsibility barinai apro जों bahai tackle khainai aboni bagai जों tebo readiness tiar ma tonglainai boskangni bagai Chini life bo tebo storm phainai tebo nokbar kotor phainai student life bo phayo chekla sikri life bo phayo lama korojanai jat nokbar kotor ba khundri phayo gobangma circumstance जों face khayo jorao klai manu jorao fail orngui manu
आ फेल रंफ्लुओ don't get disheartened disheartened नंनाय बखा cost रंनाय गोबां मा discouragement फायनाय आफ्लुओ गायतोनि फासिंबो जों खा बेरालायनाय बिनि फासिंबो जों सोंना लायनाय लिन खालायलायनाय so that bini bising disini जों overcome खालायनो everything जत्तन aboni bagai norokno ang obono sanai hari जों गायसते गायसने बागै सुरिलायनाय Chini लाइफ जों जे खालायनानै तो खालायो न आबो नि बिसिं दिखाबो जों गायतोनि बिसिं ते जों तेबो सिंजा सामु खायमान जों आ एंकर न जों Chini langमाव इनभाइट खालायगोन गायतर आंबो आ एंकर नों आनि एंकर ngै फायजानि langमाव आनि बखाव आनि langमाव because many a times जों नायना थांगांगाय Chini langमाव आ एंकर करनि बागै जों अनेक लेंगो जों अनेक रेस्टलेस ngो Chini लाइफ जों अनेक बखा फ्लक्चुएटिं दं माने रेस्टलेस माने कोनो कायसा सॉलिड डिसिजन न जों दं माया कायसा जागा जों दं माया yang waysa गावनि बागै न जों स्टिर ngani कायसा जागाव जों स्टेडफास्ट जों फार्म ngै जों बासाना हके आ एंकर बेलेखे बो एंकर ngै न Chini जीवन दं jingjol इंगायसि जों लरिया नाय आरो बेलेखे हामबाय खरक बेसे तंगार जागा खानानाय ते बाकी तो तंगनाय को सायमालि आंबो Tong kono boleh mudah-mudahan akar besar uno. Simon to tong Simon Tong dara. keri kenana Tong. ha khana bai Kenal. ngai jang orono osugarano jang tini elambak toni sino kai jung obo je naimani thangnani video ro o network issue ni bagano riman liya ka ham kai tini to sungte bosi i mangala ka obo hai ka ham la ka Tini ke mangala hai kaklai rat tini ke berikan. ngai ko kurei to bo tini mo kai joro jung on nanglai kaisa kerunglai mo abo jung toni lai nai because जों yot ni ngui गोबां मा सामुं दङ जों Chini physical life no simi जों focus खायके इंला तांगे इंगा आ physical abo temporary abo खाना तिनि करि थानाय गाबोन बागै जों गाय जरो नि नांगै सानानि गाय तिनि फाजों जों abo बेलेके इम्पोर्टेन्ट ते अ जरा बाहाय के तेबो इम्पोर्टेन्ट गाय अ जराव जों बेले लामा कोरोना नि लामा बसनो ऑप्शन एवरीवेयर ऑप्शन मानसिरि त नों अबदान नाय अबो माने मार्केट तो जों ऑप्शन माने नों मराना नाय अबदान नाय हिननो अफारि दं माखायसि इंगा आबो आ ऑफर सुनजानि आ ऑफर आबो जोंनो लामा कोरलाय आबो नि बागै काई जोंनि आ ऑफर जोंनो लामा मानदिनाय जोंनो गराक जागावत लांनाय जोंनो सय लामाव जोंनो फटलां दिनि अक कुबिनो जों जत खानारि जों मानि परेबो सयजनतेबो सामुं फायनाय nono lama corona bagai abo hai samung फायनाय खाना फायनाय ते निनो फायनाय abo hai फायनाय इंगा आप्रुओ काय किनि को खायनो फॉलो खायदि सुरिदि इंगाय abo जों abo hai का ओवरकम आस्ते आस्ते जों ते बरा इंगा हामबाय गाय जों दिनि अबनो जों खानाय मांका हिब्रु 6:19 नि verse अबनो जों मुखा जों नेक्स्ट टाइम बो जों खालायनाय अबो हंखाय Chini langmaw जेफ्रु बांखनद्रि फायो Chini langmaw जेफ्रु नगर कतर फायो जेफ्रु Chini langmaw आ नगर कतर फायफ्रु आ एंकर बा जिंजल खरिनि बागै जों कमरै थांगो जों उरिवै थांगो जों नष्ट खालाय थांगो जों लामा हामियाव थांफायो आबोनि बागै आ जराव फानो जों कायतर लामा रिवो आबो से कतर को आ जराव फानो जों अबो हाय जों जराका हामरिवो कायजोनि आरो लामा दंखो कायजोन आरो ताबो लामा दंगो जोंनो रिंगै दंगो आ एंकर आ जिंजल Chini langmaw रिनानि बागै ननो आनो जतन आबोनि बागै हारि जों बखा थैयावै कायजोनि फासिङो समनिनो जों अबो हायकेनो गोरोंलायनो कायजोनि कखेनो खोनालायनो बिकज अबो बेलायखे नांमानि कक दाबुनि असुंसार इउड्रप जों गोबां मा लामा जायाव जों थांबाय जों आक्लाय दंबायो आ कन्डिशन आबोनि बागै
जोंनो नारगै माना हंगे तेकोनो नुगिया अबसि मिছিল लास्ट होप सिनि बागै तेकोनो होप करे आबुनि बागै न गाय हामबाय जोंना सेकेन्ड सालायसिनाय बायलायसिनाय गाय सरिमानि बिसिंथि जों दै चिनि कयेक्टा कक दंखो आबुनो जों सुंगै गाय सरिनाय मलब्रुनि माइगना फाकाइटर बेलेके हामबाय दिनैनि अ सारिकनि सानजानि सालो दामनि गाय स्पेशली दिनै लर्ड्स डे बकाइटर बेलेके हामबाय दिनै ककथाय ककबोय गोबां मा नेटवर्क इशुनि बागै जों ऑनलाइन दी खलायलाय मालायलिया काइटर गोबां मा नेटवर्क प्रब्लेमनि बागै हाइपनो नोंजोंनो लामा रिवो नोंजोंनो बखाथेरिया every obstacles आबोचिनि बागै opportunity सितेबो जोंनो खारा ग्रेना बागै से ठीक अब हाय नुचिनि लांमावबो गोबां मा discouragement गोबां मा लामा कररिमो आ लामा कररिजाक मुंनि होयते नोंजोंनो निनि लामा कोबोयो नों सयके सतनै जोंनो याक तिसावै याक रमै नोंजोंनो कलिं खाय आ कलिं खायमानि काइटर आबो बेलायखाय निनि हामारि निनि हामजाक मासि दिनै गोबां मा youths गोबां मा सिग्ला सिग्लि काइटर गोबां मा लामा जायावो जों थां दङ गोबां मा चिनि बोखा आसुं जानि फाजिमोसि जों बेलायखाय मुजुंमो बेलायखाय जों आ लामाव मानसि जों टं थगलायमो आ लामाव मानसि दिनै रिंजाकमो हाइपनो आ लामानि end result जों चिनि बररक जों बरक मनुष्यरक बोखा बारानि बागै जों result नाया जों जे बोखाव फायो आबोसि नायग्राव किन्तु आ फाइनल result काइटर नों फुनुगैरिवो आबोनि कोनो मीनिंग करे आबोनि कोनो वैल्यू करे आ end result जोंनो लामाव कररिवो जोंनो लामाव बेलायखाय नों बाय चाल रिवो निनि हामजाक मा बाय जों चाल रिवो काइटर निनि आ हामजाक मा बाय जों चालमानि बागै जों असुंजारो कोनो लामा करे असुंजारो कोनो कोबोय माने करे काइटर आबोनि बागै दिनै आ कोबोय हामजाकमो कोबोयनि लामा निनि बिसिङाव सिमिसे ते असुंजार जोंनो दिसिप खायो जोंनो थकगो बान्दिवो फियाबा आ बान्दी मानि बिसिंतै नोंजोंनो लामा कररियाखो नोंजोंनो दाबो रिंगै दङ काइटर अबोनि बागै हामबाय अर जतो youths बेलेके हामबाय काइटर अर जतो youths ताकुक ते बुकुक जतो नों बंनि सागलांमोन यूज खायदि गाइड खायदि असुंजारो टंथां तनि गोबां मा निनि टेस्ट ट्रायल्स फायो काइटर आफ्रो निनि आ ककथाय निनि आ एंकर निनि आ जिंgjol चिनि बिसिंगो जतो काइसेते काइसेनि बिसिङाव नों रिजारि काइटर आ जिंgjol बासि जों दिनै सोंजानि गोबां मा टेस्ट ट्रायल नौबार खतर फाइब्रो जों गोरागनै दं आ जिंgjol ओंखा नों तेनिनि ककथाय अबोनि बागै न काइटर नों जोंनो हामारि खलायजादि नों जोंनो तायाकादि नों जोंनो यासाकदि काइटर एटाम सुरनाय काइटर नों जोंनो आसके हामजागो नों याकाया youth for positive change we thank you नों जोंनो अबोरि मानि बागै thank you for everything and please help us Lord to carry on with your grace and mercy we pray all these things in the mighty name of Jesus precious name amen हामबाय जाथ'नो